What is new Cebu? Mayang hapon mga higala, mayang hapon mga local Cebuanos. Aniya ta karon, the Old Redemptorist Church is not because manimbata, it's because we are here to check out electric scooters dire, but dire. So guys, we are here at VLCE Scooters guys, and worth mentioning nga this is a local Cebu branded na mga electric scooters. So atong buhaton karon is to check out. Let's go! Bisaya na dako, way pakay way magbuot, nganong tabis kay kadto, mal kay kang dako, usa man nagtuo kag mahadlok niyong dugo. So mga ikalakoy na to karon ang tag-iya sa VLC electric scooters nga mao si Sir Michael. Compared with the other brands, sir, how do this compete, sir? Mura na siya ordinary na motorcycle, pero ang nakanindot magaan is pwede i-connect ang imong phone dire sa screen para na kay navigation, pwede ka mo tawag. Okay, so na-mention ni mo, sir, na kani electric scooters ni sir pero LTO approved. So meaning registrado siya sa LTO? Yes, registrado siya sa LTO. In fact, pwede nimo siya makuha og ORCR. Okay. Pero kinahanglan nimo siya og driver's license to operate. In one full charge, sir, pila ka kilometers ang yang aboto na ni sir? Pwede siya makadagan og up to 90 to 100 kilometers on eco mode. Eco mode. So pila ka modes man ni siya, sir? Naa siya 4 modes. Ang eco, drive, sports niya, naapod siya reverse. Ang kani siya, sir, how much man siya, sir, if you want to buy one of these electric scooters? Ang price ani is 98,000 pesos. Yes mga higala, 98,000 pesos lang. This is their flagship unit, which is the VLC Genesis. Nana siya cool features, sama na lang sa pwede nimo makonek ang mong phone sa TFT display wherein pwede ka maka Google Maps or even use it para makatawag ka sa imong contact sa phone. Anti-theft engine lock, auto headlights wherein if makibaw na ang sensor ng ngit-ngit na, mo automatically turn on ang headlights. Headlights, taillights, signal lights kay all LED na. Side stand kill switch, 3 modes pagdating ang performance ana ay eco, drive ug sports na mo top speed og 70 kilometers per hour. Ang one full charge pagyud niya moabot og 90 to 100 kilometers gamit ang eco mode, and if sports mode 55 to 60 kilometers. Batteries gigamit ani guys is the new lithium iron phosphate nga apan puncture or matustukan di siya makakos og sunog. Color variants ani mga higala is pearl white, blue, yellow, magenta red and matte black. Diri lang ka na sa VLCE Scooters nga nahimutang sa Tango Plaza Building, Queens Road, Kamputhaw, at Manglagyud sa Redemptorist Church. This Saturday, May 3, 2025 sa alauna media hangtod sa alas 5, imbitahan ko kamo sa ilang grand opening kung diin pwede ka mo makatest drive sa ilang electric scooter units.